da kısa bir... Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyi ve sağlıklısınız. Herkese hoş geldiniz diyorum bu videoda. Yani kısa bir video bu. Neden? Çünkü kelimelerimiz var ve aynı zamanda çok kolay kelimeler ve az kelimeler, tamam mı? Mesela bu kadar. Evet, hepinizi Farsçanamele okuyorum. Kelime listesi ve istilahat, isimler, isimha. Abla, خواهر بزرگ، آبی برادر بزرگ، آغوز دهن، آیله خانواده، amca، kaka، ana dil زبان مادری، anahtar کلید، ana okulu. Yani مهد کودک یا کودکستان، anne مادر بزرگ مادری، بابا anne مادر بزرگ پدری، بویون یعنی به معنای گردن، برون بینی یا دماغ، دایی ماما، دده پدر بزرگ، دیش دندان، erkek kardeş، برادر کوچک میگه. حالا هم امه ما رو میگه. حوض حوض یا استخر، الک اکول مکتب ابتدایی. کار یعنی زن، kız kardeş. Karı koca yani زن و شوهر اون میشه که kız kardeş خواهر کوچک، کجا شوهر، کل دست. لیسه یعنی لیسه یا همو دبیرستان برش میگن. مانتو چپن. مکتوب نامه اموز شانه را میگن، شانه که منظور از اعضای بدن است. ارتاکول مکتب راهنمایی یا برشماش متوسطه. شطرنج را میگن. شرکت. تنفس تفریح. تیزی خاله. یونیورسیتی یا دانشگاه. اتو یابانجی دیم زبان خارجی. یاراماز شیطان. زفکلی یاراماز یعنی شوخ، شیطان. زفکلی هم یعنی با سلیقه، با ذوق. فیلر almak گرفتن، خریدن. dans etmek رقص کردن. çalmak یعنی دزدی کردن، çalıyor مثلا. یا هم زدن هم میگه. hissetmek حس کردن. yazmak نوشتن. göndermek فرستادن. oynamak بازی کردن. öğretmek آموزش دادن. تلفن etmek زنگ زدن. یا از بخش لغات همش حفظ کنین دوستا که. hoşça kalın.